Bismillahirrahmanirrahim. Saya anak Ripan Pak Putra. Saya nikahkan engkau kepada anak kandung saya yang bernama Adinda Pikasa dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Adinda Pikasa binti Hudan Hairudin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari ini Agus Rajana meliput pernikahan adat Sunda yang ada di kampung Cibodas, Desa Kresek, Cibatu, Garut, Jawa Barat, Indonesia. Ini rombongan lelakinya udah tiba di lokasi. Ini rombongannya belum datang semuanya nih. Di kedua belah pihak keluarga besar calon Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun kadu sami kumpul pamit kadu sami iki sejarah dipikeun ka kali asli ningrai kukalang sehat. Bobo hidup di mangsa satemana hidup teges papasangan ringkih tunggu berak jencang untuk penting jeung wanita seperti kecap plastik aslinya. Baca Rabi Ilahi hablul minannas insan kepada insan hablul minallah insan ke Allah. Hayu rangkes deket turkes beban orang bangkit kembali diwujud beban layar kerjaan korsan pasang kaki dewa. Ahlan wa sahlan marhaban ya marhaban. Zumbi lagi kiri kuari udah datang lagi papak kuhala. Dari mereka kemudian Sunda baca adat bapak pengantin kalian di dalam putra sejak dikawinan. Di antara tanda-tanda kekuasaan diciptakan di antara aranjeun papasangan jeung geus ditebarkeun di antara aranjeun bibit kasih jeung sakan aranjeun yang sakeun katingtriman hakim satna. Dina kitu teh kakandung ayat-ayat suci Allah pigan kau lemah. di alam
alhamdulillah. Syukur kayak sertawi alhamdulillah. Raja Tunggal luar raja, raja muda bagi Allah. Dina hati anu uning dina rasa masa dina hati anu basket. Dina iman dina Islam kitab Al-Qur'an wal Karim ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakit duka saya pelaku raja. Mudah-mudahan hidup desa tos tadi akan sing biasa jalan tunggaran sakinah mawaddah warahmah. Kaca hayu urang bagian lain itu akid di kota Kembang Bandung.
guru kasar sakit salina buah salina Raga Katinen akan nabi cacambakan. Lihat sini Bu, Buat fotografer. lihat sini tahan 1, 2, Nama 3. Lihat sini Bu, tahan 1, 2, 3. Bu lihat sini Bu, lihat sini tahan 1, 2, 3. Mudah-mudahan ayah dengan kemanfaatan. Nanti Raga Katinen mudah-mudahan yang di sini berakhir Katinen saya anak ayah dengan penantian pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullahu ahsana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak Ripan Saya anak Rifan Pak Putra. Saya nikahkan engkau kepada anak kandung saya yang bernama Adinda Pikasa dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Adinda Pikasa binti Hudan Hairudin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wal karimina maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuhibbu amin ya rabbana lakal hamdu kama yuhibbu اللهم إنا نتوسل إليك بجاهك محمد صلى الله عليه وسلم وبكرمة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وبكرمة سلطان الأولياء شيخ عبد الملك وبكرمة جميع الأولياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكرم الله عليك. اللهم إنا نسألك أن نثبت إيماننا وإسلامنا وأن ترفع همومنا وغمومنا وقلوبنا وأن تحسن مقاصدنا وأن تحمي ديوننا وأن تيسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين برحمتك آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ويسر مقاصد أمر إصلاح أمور الدنيا والدين. اللهم ارسلنا من نصر الدين وخذ من خذل المسلمين. اللهم اجعل بلداتنا هذه آمنة مطمئنة وشارك بلدات المسلمين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا قبل الكبير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وبنا نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم بارك لنا في ذرياتنا وفقنا لطاعتك وارزقنا برهم. وصلى الله على خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة والبركة والفاتحة. الحمد لله إياك نعبد العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua yang hadir, saya mohon disaksi membayar mas kawin kepada istri saya Adinda Pikasa perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima dibayar mas kawin oleh suami saya Rifan Putra emas 10 gram dibayar tunai.
sini teh. 1 2 3. Lagi tahan masih tahan teh. Tahan 1 2 3. Coba saya lihat. Nah, Ayo lihat masih tahan 1 2 3. Kasih senyum Nah gitu. sip, disimpan dulu teh. Kita saling berangkat. Nah, kita tahan. Dikenain teh. Nah, tahan 1 2. Sip. Cakep. Mau contohin? Pegang pundaknya teteh, dua-duanya teteh pegang pinggangnya. Nah, siap, kuning ya. 1, teteh ada tangan sakedik, tangan deh. Nah, siap. 1 2 3. Cur, turun teh. Tahan. Tahan teh. Sekedap deh tacan. Tahan sekedap. Yang apa? Ya tacan. Turun teh. Sip. Tos. Oke. Tinggal agak. Sambil senyum deh. Jangan terlalu lupa. Jangan terlalu lupa. Lihat jangan tahu nih. Senyum teh. Barakallahu laka wa baraka alaika wa zama bainakum fi khair. Bapak Ibu nu kusuk itu hormat, mudawi disimpuling garis mandu acara sungkeman di nanti tadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh Aa dinten ieu mangrupikeun hiji dinten kabajaan bagi anak ini. Sadayana wadi-wadi teteh wadi-wadi Aa nompong ngariung di patang-patang. Hoyong namplokeun doa kana hidup duaan. Tapi eta doa moal kaijabah bageun anak ini. Saupami hidup baru keneh karaget kana jata sepuh bageun anak ini. Teteh Aa dina agama tos nguningakeun bageun anak ini. Ridona Allah teh gumantung kana ridona sepuh. Murkana Allah ge gumantung kana murkana sepuh. Lamun indung bapak hidup murka bageun anak ini, kaayaan di alam dunia ieu bakal mangipun saja. Begituna mangga urang sami-sami kawitan ieu acara sungkeman. Abi nyarindung tina pagodana setan muka abi tumun nadapi tumpah jari. Maka Bapak Ibu sadayana masih ditiupi diberi langsung tuang mangga dihaturanan. Teteh mangga papah lalaunan bageun anak ini. Mayun anu jantan mamah ulah bageun anak ini. Tong wakasumpah bageun anak ini tapi dipayuni mamah bageun anak ini ada di buaan dipayuni mamah. Ditinggal heula teteh salanangan. Beli payunan hidup laras mamah. Nyaah ka mamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teteh hidup teh kupundeun ati bageun bebeun nyawa mamah saran apa bageun anak. Teteh ayeuna Yusuf atau sabaraha tahun bageun. Yusuf atau sabaraha tahun bageun. Tos tiasa mulang jasa naon ka mamah. Tos tiasa mulang tarima kumaha ka mamah.
bagian anak hidup di barang dikadung untuk begitu kasageun kieu musa ukur tiasanya sahkeun kalayan ngesekeun ka jaga sopo begitu na bagian anak ieu maka hidup duaan diharkan ieu sedia sumpah kamang maka teteh sumpah kamang bagian dicatat panangan mamahna isuk ke hidup bagian anak ieu mamah usapan tak ku mamah bersidoakeun ku mamah mamah ieu putra mama putra kanya kabeh mama tidak ditanya sudah sumujud sudah sumpah ka mama ampura teteh pembeli tema asal teteh katos mau mendegong kamu kelar ka mama katos nyentak ka mama katos molotov ka mama katos ngabohongan ka mama mudah-mudahan mama hidup jembar kahapunten ka mangga bagian kasih tulis anak ini dirangkul di peluk mama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hampura bagian mama berang kasih tulis anak mama di jurung pang doa di mama mudah-mudahan hidup doaan di awak rumah tangga nasi jaga keluarga harus sakinah mawadah warahmah hampura mama nasa ukusan bisa menggabungkan hidup anak berang kasih tulis anak mama maka bagian dilepasnya dia soal akhirnya gentasan gentasan bagian posisinya apalagi dia sumpah ke mamah bagian anak kakek sumpah kakek dina agama mamah kaya istilah namanya tokak bagian anaknya
Thank